गाइस मु तो आपण माने सीए माने भद्र पिलाटे आउ आज बहुत दिन पर गोटे प्रांक वीडियो नहीं आसी बहुत दिन वीडियो करमती बहुत प्रोब्लेम आना एडिटिंग गोटे वीडियो एडिटिंग करे बहुत परिश्रम प्रांक वीडियो करे बहुत परिश्रम आउ बहुत दिन पर आज गोटे प्रांक वीडियो नहीं आसी देखो वीडियो को एंजॉय करूँ केमती लगुच आउ वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर करूँ आउ बेल आइकन को तो समस्त दबाइक ही भूली जाओ बेल आइकन को दबातु प्रथम मुझे आ डेरी नक वीडियो को स्टार्ट करी आउ जहाँ सांगे प्रांक सी मो फ्रेंड जन आउ वीडियो को प्रथम देखियो ना चिन्ह एते मीठा चाहानी रे जदि चाहिबा सत कुह हृदय की छाती रे रहिबा वीडियो को डेरी नक स्टार्ट करवा चलो सब ब्लॉक लिस्ट पकड़ ना कौन थरे रिंग कटि जाउची हेलो 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 हाँ हेलो किए कहते सेडू कॉल आसला ओहो आपण याडू कॉल कर मैं सियाडू कॉल करथिल तो जो हाँ के कहउचंदी टिके रह अरे मु एबे तुम जो कॉल करथिल तमे कॉल बैक कल तो हाँ मु सेडू कहूची के सेडू कहूची हेलो हाँ हेलो आपण सौदामिन देना तो हाँ आपण के फास्ट मु गोटे कथा कहना चाहूँ आपको आप इंग्लीश रे कथा ना ओडिया आपण जो चाहिए मु सेइतरे कथा हेबी नाई मझरे कहूच व्हाट नॉनसेंस तापर पुनी ओडिया कहूच तापर पुनी इंग्लिश कहउचंदी आपण तो कहिले मु किछि कहैबी ना तो मु पछरछि आपण के आपण मो नंबर के देला सीए दी के सीए सीए माने किए ए जो सेही मत घर ऊपर वाला जो भड़ा रहने सी ऊपर बाय द वे तुम किए कहउछ मु तमर माने सीए कहूची कौन सीए माने गोटे बापार बोउ जेंते हाँ बापार बोउ बापा बोउ पाखे देखियो आ तमे सेमती तमु मो नंबर के देला नंबर केंदी तमे रागुछ नंबर तो मो पारे काम तो नंबर संगे कोन फरक नंबर मो काम तुम पाखरे तुम काम आबे आ जणा लागि जाडी कहा वो कॉल करछले आ सुनना आपण सौदामिन देना तो नहीं नहीं रॉन्ग नंबर हेलो केते न लाइक कले केते अरे मु एक्चुअली काली को रात रे सोइदला गोटे गोइठा पके देछि माने माने एते लाइक करछि तुम से गोइठा मार दोछि तमे एक्चुअली तम घर जो कटक सुनो हेलो रॉन्ग नंबर सुनंतु हेलो हेलो आ तू बाडे जो झाड़ा बसी पानी शुणु अरे एक्चुअली कौन है कहले मु तुम बहुत लाइक करे तुम घर हो कटक मु तुम बहुत देखी तुम बहुत लाइक करे बोले मु झाड़ा बसी लाइक करे दस्ते मु एमित्रे भी मो मैरिज सिखि मोर भांगी दवा मु चाहूची भांगी दवा किछि भांगे दरकार नहीं तो से टोका पसंद हां पसंद आपण मुझे पसंद कर दो से देखा से टोका देखो मोड बता मो सांग तुम मैरिज करो आ तुम आकु मैरिज करो रात्रि में गोडे गोडे आ कौन अरे मु माने टू पास जाई बन्ने मु तुमको चिन्हने की जाननी तुम आ सुन अरे मु टू पास जाई बन्ने एटा एमिति समय बेटू वन पास भी जाई परबिना समझ मारुली मो नंबर के देला आ सुनना मु कहू मो कथा सुनले त तुम से भल पाउची नंबर रू को मिलियो किछि भल फायदा दरकार नै ऑलरेडी मु जण को भल अरे पिला को बाहा हो बोली कहूची से तम जो कि लैट्रिन सफा कर जेबे समस्त बुली बुली तुम कहउछ बाहा हबन जहार करू सी जे होन मोर कोन अरे तमर लाभ होइत्रे ना तमर लाभ होइत्रे मोर किछि लाभ देखो लाभ किछि दस तम फैमिली तम जाउछ तम फैमिली समस्त लैट्रिन सफा करे पड़िबन अरे किए तमे फास्ट कथा किए तमे ये तमर सब नंबर कोड आनला मो नंबर कोड आनला त मु ये भल पाउची की कथा कहउछ अरे अरे एते कोन भल पाइबा दरकार नै मु कहले कि मु अरे भल पावेली अरे एते कोन ना मु कोन फेसबुक रे देइतली कि कीरा कोन अच्छा मते कीरा अरे को अड़किया भाषा यांडा तंबी इंगड़ी बा ये तुमको धाई धाई भल पाउची कोन
ये तुमको धाई धाई भल पाउची एक्चुअली मैं तुम बहुत लाइक कर माने तमे शुणा मो साथ जदि बाहर हम ना एडी कोथि घरे खाइबिनी आज हम टांकी पानी रे बुडी मरजी कौन रही जालो जानी तू गले भी मंडू छे सांग तुम सांग भांगे थे ये भल न पड़ना मु तो पाइजी ना मो भांगा अछि ତମେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ତ ପିଲା କିଛି ତମେ ଖୋଜିବ ନା ମତେ ତମେ କଲ୍ କରିଛ ତମେ ନଥିଲେ ତ କିଛି ହବନି ଆଉ ତମେ ନଥିଲେ କିଛି ହବନି ତମ ଘର କୋଉଠି ମୁଁ କାଇଁ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘର କହିବି ତମର କଣ ଦରକାର ଅଛି ଦରକାର ମୁଁ ତମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପସନ୍ଦ କରୁନି ତମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରା ପିନ୍ଧିବାର ଭଲ ସେ ଯୋଉ ଚିରା ମିରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି ସେଟା କାଢୁ ନଉଛି ପଚାରିବ ଯୋଉ ଚିରା ମିରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି କାଢୁ ନଉଛି ହେଲୋ ତମେ କିଏ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କଣ ଇଏ ଫିଲ୍ମ ପୋଷ୍ଟର ନା ସିବି ଏଡିଟିଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି ତମର କଣ ଗଲା ସିଏ ଯାହା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା କଲେ ତ ନେଇଯାଉ ତମ ମାଙ୍କଠୁ ମାଙ୍କଠୁ କାଇଁ ନେବି ତମେ ନମ୍ବରଟା ଲେଖା ପଠାଇବେ ଏଠି କିଏ ସୌଦା ପିନ୍ଧି ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି ସୀମା ଅଛି ସୀମା କୋଉ ସୀମା ଆଉ ତମେ ତାହେଲେ କିଏ ମୁଁ ଯିଏ ହୁଏ ତମେ କାଇଁ ମତେ ଫୋନ ମାରୁଛ ମୁଁ ତମ ଭଲ ପାଉଛି ଏଠି ଖାଇବିନି ଘରେ ତମକୁ ଛାଡି ରହିପାରିବିନି ଆଜି ଦୁବ ଘାସ ଆଜି ଦୁବ ଘାସ ଖୋଜିବୁ ଦିଟା ଦୁବ ଘାସ ମୋ ଘରେ ସୁତୁଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଜି ହବ କାମ ବେଟର ହବ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ହେଇକି ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଆଗରେ ଶୋଇପଡ ସେଟା ମରୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ମୁଁ ଯାଉଛି ନାଇଁ रही जालो जानिल तू गले भी मंडू छे ମାନେ ଏଇଟା କଣ ହଉଛି କଣ ଫୋନ ମାରିକି ମରିଯିବି ମରିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ନା ଡେଇଁ ପଡୁନାହାନ୍ତି ଅଳ୍ପ ନାଇଁ ନର୍ମାଲି ଏଠି ସତରେ କହୁଛି ସରି ମରିଯିବି ଧନ ତୋରି ବିନା ଚାଲୁ ତୁ ଗାଇବ ନା ତୁ ତ ମରିବୁ ମୁଁ ତ ଗାଇବି ଏଠି ଛାତ ଉପରୁ ଡେଇଁଥାନ୍ତି ଯାହା ବୁଝିବ ତ କୋଉଠି ଡେଇଁ ପଡିବି ଆରେ ଆଗ ଡେଇଁକି ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ଡେଇଁଲେ ତମେ ଜେଲକୁ ତ ଯିବ ଲାଭ କଣ ଜେଲ ତ ଯିବ ଚିକେନ ଚାଉମିନ ଏଇଟା କେମିତି ଖାଇବ ଏ ଜେଲ ବସି ତ ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ଭଲ ପାଉଛି ଫୋନ କରିବ ନା ଆଉ କଣ ପାଇବି ତମେ ନ କହିଲେ କେମିତି ହବ ଜଣେ ତା ଇଚ୍ଛା ନା ଆଉ ତା ଇଚ୍ଛା ଟାକୁ କଣ ତମେ ଏଠି ଗଲେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବିନି ନ ପାଇଲେ ନାଇଁ ଇଏ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି ଚାଲୁ ତମେ କଥା ହବ ନମ୍ବର କଣ ମିଳୁଛି ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ଏତିକି ବଡ କଥା ତମେ ଟିକଟକ୍ ଗୋଟେ ଭଲ କରୁଛ ମାନେ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତମ ଟିକଟକ୍ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ତମେ ଟିକଟକ୍ କରୁନ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି କଣ ଦରକାର ବାଳକୁ ତୁ ଟିକଟକ୍ ସ୍ନାକ୍ ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ତ ଟିକଟକ୍ ସ୍ନାକ୍ ଆସିବ ସ୍ନାକ୍ କରିବ ତା ଭିଡିଓ ନ ଦେଇକି ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା ଖାଉନି ନା ସ୍ନାକ୍ ଭିଡିଓ ମୁଁ କରିବିନି ତମର କଣ ଅଛି ମୁଁ କରେ କି ନ କରେ ଆରେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ତମ ଭିଡିଓ ଦେଖି ପାରୁନି ବୋଲି ମୋ ବୋଉ ମତେ କହୁଛି ପୁଅ ଦେଖେ ଛାତରେ କକ ବୁଲୁଛି ଦେଖେ କାଉ ଉଡୁଛି ଭାତ ଖାଇଦେ ଧାନ ଖାଇଦେ ସରି ଏଟା ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଶୁଣନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କଲ୍ କରିବୁନି କହିଦବୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ତମେ କଲ୍ କଲେ ବି ମୁଁ ଉଠେଇବୁନି ତମ କଲ୍ ପ୍ଲିଜ ଶୁଣ ମୁଁ ବି କଲ୍ କରିବିନି କିନ୍ତୁ ଏଇନୁ ତମେ କଥା ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ଦିଅ ତାପରେ କଲ୍ କାଟିଦବା ଶୁଣନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କଥା ତମେ କଲ୍ କରୁଛ ତମ ଏମିତି ଇଗୋ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଦେଖ ଆମକୁ ନିଜ କଣ ଭାବୁଛ କଣ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଆଇଛ ଆଉ ଏଠି ଲକଡାଉନ ଆଇଛ ପୁରା ଆଉ ସେମାନେ ଭାଷା ଶୁଣିକି କହିଦଉଛି ଶୁଣ କଣ ଜାଣିଛ କୁତୁକୁତୁ ଲାଗିବ କୁଆଡୁ ଧରା ହେଇକି କୁଆଡୁ ଆଇଛ କୁଆଡୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସାମ୍ନାରେ ଗଛ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳା ମରିବୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ ମରିଗଲେ ତମେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ମୁଁ ମରିଗଲେ ତମର 5 ବର୍ଷ ଯିବ ସେଇଠିକି ଭିତରକୁ କାରଣ ଲାଷ୍ଟ କଲ୍ ତମର ଯାଇଛି ଖରାପ କରନି ଖରାପ ହେଲେ କଣ କରିବ ନା ମୁଁ ପାଇବିନି ଆମେ ଅଲଗା ଝିଅ ଦେଖିବା ତମ ଇଗୋ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ତମ ପାଖରେ ରଖ ଆମେ ଆଜି ଅଲଗା ଝିଅ ଦେଖିବା ଓକେ ହଁ ଯାଅ ଦେଖ ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୟାଲୋ ଯିଏ ଲାଇନରେ ଅଛ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଜଣେଇଦେଲ ସେ କିଏ କଣ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କିଏ ଏଟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ
कि आपण किए कहउछन्ती मो भाई पाखु कहीं कॉल करके हैरान करछन्ती मु कहीं तो मो भाई पाखु फोन मारे हैरान करबी गोटे मुह मार सेठी मो भाई रास्ते रे सोउनी सौदामिनी हेगी कि शिक्षा ଶିଖା ଆସେ ଟିକେ अच्छी के एक प्रैंक कॉल करनो तो ଏଇ ତ ସରିଲାଣି ଆଉ କଣ କରିବୁ कह ଏଇ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ହଁ। ତମେ ତ ଯାହା ଗାଳି ଦେଲ ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ଡୁଏ କି ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଡିଏ ମୋ ସେଥିରେ କିଛି ଯାହା ହବ ତମେ ବୁଝିବ ସେଟା ଆଉ ଆମ ହଁ। ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ଟିକେ କୁହ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଟା ପୋଷ୍ଟ କରିବି ନା ନାଇଁ କୁହ। କରିଛ ଯେହେतु पोस्ट କରିବ ନା କଣ ତାକୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦେଖି ସେଇ ପୂଜା କଥା କରିବ ସେଇ କଥା ମୁଁ ତ ସେଇଟା କହୁଛି ଆପଣ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। चैनल ପାଇଁ କଣ କରିବେ ସେଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିବେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଦେବେ ସେୟାର ଟିକେ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ମରିଆ କହିଦଉନାହାନ୍ତି କଣ ମରିବ ଦିବ ଆଉ ଯିଏ ବି ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡିଓ କଲା ମୋ ସହିତ ସିଏ ଟିକେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଉପରୁ ଯାଇ ସୁଇସାଇଡ କରିଦବ ବେଟର ହବ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ବହୁତ ହସି କରିକି ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯଦି ନ ହସୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତାହେଲେ କଣ କରିବି ମୋବାଇଲ ବାଡି ପାଣିରେ ପକେଇଦିଅ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ନ ହସିଯାଅ ଆଉ ଯଦି ହସିଯାଅ ତାହେଲେ ଫୋନଟାକୁ ଭଲରେ ୟୁଜ କର ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଯାଲୋ ଜାଣିଲ ତୁ ଗଲେ ହେବି ମାଣ୍ଡୁ ଛେଉଣ୍ଡ ମୁଁ ରହିବିନି